indzaba yethu ukuthi sikahle noma sikahle indzaba ukuthi uthini umbhalo akusiyi choice yethu ngoba ngenhlanhla ingolo ine manual yayo uthi nemkhombandlela wakho inemkhombandlela wayo kungenteka abafundisi bavume kodwa nangabe incwadi lengcwele ingavumi kuyema lokwalencwadi kungenteka abafundisi bavume noma baphike kodwa nangabe incwadi lengcwele ithi akusiko kuma lo lokushiwo ngilencwadi lengcwele ngoba nawe uphethwe ngiyo wavuma ukuthi kulethwale lelitho so ngilo mehluko Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Nesikhathi alishumi nesikhombisa ishayile mlaleli insimbi ke yesikhombisa siqolise ke ngolomhleke lokuthi singakhona ukubamba isikhathi sethu la ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo siyongena vele singena sesigijima njengoba ke umwelase ukhona la kanjalo ke nesimenywa sethu lesibalekile sikhona la besilapha evikile phelile sikulohlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo yeyisolo indzaba yelive indzaba yeBuve kuthi ngabe Buve nabo silahlekela siyawusala siyini thini besingaba beStanley wakadlamini kuleli vile phelile samnxusa wenkosi siyabonga ukuthi awubavumile ekhaya ukuthi hayi abuye nalomuhla noma lenzima kufuna ukuthi siyikhiphe singayishiyi ekhathi ngoba sawo bebendani labantu laba ngolasi sawubona mfundisi simelana ngusela wena nabombembe ngikwemukele nami kulesikhathi wena umukele emsakadweni mina ngumukele elihlelweni kunjalo welasi siphindze sivusele kumlangeni sivakashi sethu nemlalele ekhaya simemukele sijabule lokho ukuthi nakulesikhathi atikhanze anelithuba lekulalela Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo hayi sesihambile isikhathi welasi asivele singene kuyo angashayisana emakhuba ngoba sashayisana emakhuba kufuna bese seniyahamba bengitibuta ukuthi nangabe nje kungenwa nje sekuyende kwakwendwa kanjani futhi lenzima into awusala kanjalo hayi asiqhubeke nayo emavila sheshashayise lenzi yebo bawashayisa ngemabomo simelane thanza komkwela swakasethu babedlamini lo umphathi waka Arts and Culture lesibena iviki lephelile waba khona dindo lekade ithinzile tawahlobo umchwele eMaswati afisa kwangathi angaphinde amuve njengoba bokhona nabashayakho siyabonga Nkosi sicela siqhubeke lapho sigcine khona noma sesithi bekushona sishona le ngoba ibandi lenzima lesibhekako la kubuka Buve beSive efeni nekubuka tinshwana leti ngaba ingoti uma lo Buve singakabu nakekele siyabonga kakhulu mwelase sivusele namaswati ekhaya sivusela nakuwe Mnguni lo nguyena usimemele kulomuthi lo liqiniso lethi evini leliphelile sasikhuluma nje ukuthi mhlambe kuyini lesiko sabekisa ukuthi lisiko kukhona lo ngaliphatha ngesandla baye bathi ngesingisi tangible heritage bese kuthi kukhona lo ngeke oliphatha ngesandla intangible heritage lo ngaliphatha ngesandla imvunulo mhlambe netembatho letehlukahlukene lo ngeke uliphathe ngesandla lelikhulu kakhulu
namasiko mhlambe netinkolelo lesinato nendlela lesikhulisa ngayo bantwana ekhaya. Uyabhala ke mfundisi lomnye umfundisi bathi Miles Monroe uthi na uphethe inhlanyelo usuku ufane uphethe ihlatsi. Na uphethe ihlatsi noma na uphethe lenhlanyelo ibokisisa kungendeka obese ifirm yekulolonga emaplango. Lokusho ukuthi isawmill industry. Lokusho ukuthi angeke uteke indzaba yeBuve ungayiqala ekhaya. eMaswati athi ukuqala la ekhaya lakho uphuma ekhaya lakho yemangweni uphuma emangweni bese sekubalive mhlawumbe umuntu nangakaconze ngco la ekhaya ukuthi balingani bakho mfundisi netivakashi takho tichazile ukuthi likhaya lakhiwa kanjani ngesiswati kepha ngifuna kuletha ama institutions la ngi2 la kuleli khaya lesiswati ukuthi nawe yokucaba umuntu weliswati indzawo yokuqala lefike igalo esibaya nendlela kagogo ngeke ngachaza kuleli viki leliphelile ukuthi thina eMaswati lokho sikubita ngalolimi lesingisi sithi ngama institutions sikushiso ngiloko ukuthi sibaya sinemsebenzi waso ekhaya indlu yakagogo inemsebenzi wayo ekhaya sekungalandzela ke letinye ngifuna kuconza ngokulenza besibaya mfundisi ngoba ngesiswati sethu na ufuna ukukala likhaya ukuthi linjinga kanganani economy yalelikhaya uyikala ngalesibaya nangizoyikala ngesibaya ngisho ukuthi letinkomo lakhaya tiyakutshela ukuthi ngumhlambi noma dinkomo nje dalakhaya futhi ke thina eMaswati i-food security yalakhaya iphindze belasibayeni ngoba la isibayeni ngilabe kumbiwa khona tingumo lelesithi thina ngama-silos nyalo lokusho ukuthi na ufuna kuncoba lelikhaya kufuna ulincobe lesibaya nje kuthiwa kadze nakutoliwa kwakufike kushiswe nalesibaya lokusho ukuthi kwakuncoba le economy yalelikhaya lokusho ukuthi ke ngizama ukuchaza lokuthi kuleli viki lephelele ngathinza lokuthi kwakuyinhloso lokubhidlita letinto letsite kuze ukuthi singenokhona kudimela singeMaswati itse kulelenye ke institution ngichazile naye kuleli viki leliphelile indlu yakagogo ngokuthi indlu yakagogo yayisho kuthina kepha ngikulandzile ngilokuthi selikhona ke likhaya bantwana balakhaya bakangosi bakuleli khaya lela lesithi kangosi kunebantu bakhona angeke ngingene kakhulu ukuthi likhaya labani mhlambe lengakuthinza nje ngaba ngilokuthi vivithi nenawe site likhaya noma ungalakha silo lakho lababwakho sizathu ngilokuthi konke lokwendako kuleli khaya uhlonipha babwakho ngoba kusilo lakho angeke wende noma ngayini lo ifunako lakhaya ngoba kusekhala babwakho la ngiqhubeke ngithi sikhule kunjalo kodwa ke lamhla soyeva ukuthi khaya lami ngiqhubeke ngithi nalabantwana bathi bakhula nje ukhanze ukuthi bathi ngesingisi kukhulisa umntwana kubita umango akubiti likhaya linye lokusho ukuthi labantwana nawo bakhulisa lakhaya batelela nabaphuma lakhaya bayodlala nebantwana bakaSimelane bayadlala nebantwana bakaMazibu either bayadlala noma ke bayasebenza ngoba sine lokuthi bantwana labaduna baye kokwelusa kwakusesikolweni sabo lesithathu ngathi basuke basemsebenzini njengoba wathi ukuthi nyalo uyamqasha umuntu uqashe lokolusa ngo kepha ke kadzeni kwakuyindle kwakunesikolo salabantwana uyuve la idolobheni noma la emangweni athi umuntu ake lusanga lo athi lo munye ngelusa mina training institution lokusho ukuthi usho ukuthi wa train ngifuna ukuthi
kulama institutions la ngithule ngikhuluma ngawo uthi tenyalo seswa replacing nombuto ke uthi nasikhweshisa sibaya sisikhweshisa ukuthi soyikala ngani economy lakhaya i-food security yalakhaya soyisebenza njani eliviki leliphelele ngichaze indlela kagogo as a peaceful institution lokusho ukuthi tonke inkinga tasekhaya letingacatululeki tiyacatululeka endleni kagogo but ke kuseparlamente la kude lomdzala naningena endlini kagogo nangithi kude lomdzala angisho ukuthi kude tigaba tebantfu atisebenza endlini kagogo ngisho ukuthi kude longakhuteki endlini kagogo ngoba naye lo uhlala ngasemnyango uvela athi ngithunyiwe bonkosi ukuthi into nikhulumisa anibe nimbuda ukuthi uthunywa ngubani nivele nathi nje ukuthi bathi laba lakhaya kubeka nje lokusho ukuthi nana naye uhlonipha labamthumeli lokusho ukuthi ngesiswati sethu kude umuntu bekathi indzaba igcina kuye indzaba yendlulela kulongetulu kwakhe ize ifike ekugcineni ithi ke lendzaba lama conflicts lesinawo emakhaya ngoba ilevile phela ngitsinzile indzaba yokuthi ema conflicts asekhaya ancotshwa kanjani ucabana kwebantfu yes bebacabana abantu kepha ke kungena endlini kagogo noma ke lo mnyathi uphamisa induku nakangena endlini kagogo kude komuntu lophamisa induku endlini kagogo nalo phamisa live kude lokusho ukuthi emaswati ayathi ukuthi nawo ukhulumeni legogo it's a peaceful institution ngifuna ke kwendlula bese ngiya mhlambe emangweni sinemaswati sikwendile lokuthi sithi na ukhuluma ngakababe chief emphakathi sithi kusendlunkulu yebo vele kusendlunkulu ngoba ngilakuphelela khona tindzaba nangabe letindzaba sisehlulile endlini kagogo kufuna bese tiyenyuka kepha ke nayo lenye benefit in terms of economy leletsi kuyi responsibility ye chiefdom kokuthi kude umuti noma likhaya leliyonzinza usekhona umphakathi nje kungumsebenzi walendlungulu kungumthwalo la kuye kuthi ibe neliso yes angiyiqale nje ekhaya ukuthi icala la ekhaya ithi lenzaba la ekhaya ningadalwa nibe sithupha nibe babili kepha ukhona lesithi inkosana ngiyona indlungulu yalakhaya kepha ke indlungulu yemango ngule kubabe chief lokusho ukuthi le storage lengikhuluma ngazo sikhona nala kababe chief ngoba lo mango excuse me bawubhekekile ukuthi uyosebenza kubabe chief kusebenza kubabe chief kunalama sim lawo lokwenza ukuthi vele emanga linywa ngilomanga kwendela letikhathi letimadima ngokuthi umango wonke ungaphelela kababe chief so ngizama ke ukuchaza lokuthi nawe yokwakha Sive sisuka ekukhulisweni kwebantwana ekhaya bathi ukuthi thina la khaya siphethwe kababe bani babelongiyena inkosana la khaya lokusho ukuthi noma ngasinamaqala thina uyukhanza ukuthi uphlo lomdzala walapha ekhaya sekuyotekswa yena liqala thina sesiqhamuka nje ukuthi silandela yena ithi ke lenzaba nakushifu kanjalo sesiyenyuka uzuyofika even ubudeke umbuto lo matima lothi emakhaya sakha 4-bedroom houses 3-bedroom houses iphi indlela kagogo la senda njani nangabe sesicabene la khaya thina nje ekhaya bomake bathi kepha ithi lento nangabe siyawuteka indzaba kuyatiwa ukuthi siyitekela kamake bani kepha make bani namake bani nasahlala ku 3 bedrooms nenda njani ya ngumsindo ngifuna kubuyela lapha kumfundisi njengoba ukhuluma ukuthi likhaya liyahlonishwa alisilo lakho umfana wakhile noma ungakhala etotini indlu kanobusho kusiko kakho lababo wakho
Mfundisi incwadi lengcwele ethi indvodza iyawushiya uyisenenina inamathelo kumkayo banamathelana bakuphi uma ngabe baphuma bayakwakha noma banzisa teacher nithi nalapho akusiko kaMazibuko Mazibuko lona mfati wakhe nithini kunako versus lolu kuqhamuka nababedlamini la kusi ngeSwati mfana nakakhalikhaya lababo wakhe lelikhaya ithi iBhayibheli uyawushiya uyisenenina banamathelana bakuphi angibonge Simelane angifuna ukuqala lapha kule sisho lesithi likhaya alisilo lami Siswati sinjingile ngalolu lwimi ngoba leyo nkulumo leyo kukhona lekufundisako akusikho nje ukuthi kukhulunywa ngokuthi akusasuko kwami lokho kodwa ufundiswa inhlonipho lenhlonipho lethi nakuthiwa nje alisilo lami lababe lento yalomdzala uyiphatha ngetandla totimbili ngoba uthi uhlonipha yena esigabeni sakhe nako konke kwakhe lokubitwa ngaye nakafika nje lakhaya live lakhe liqinile angawushaya umthetho aha nangena ke embudweni wakho ukuthi senda njani nangiphuma Siswati siphinde sithi phumzakhele umzomkhulu uyahlupha kepha uphuma uyatakhela nje usuka lakhaya lengolelo yalesiswati ithi usuka nje lapha sowugrunyiwe sowukhulisiwe la walungiselela ngokuthi na uphuma udala utawukwakha lolutawukwakha lothi wena kwakho kodwa uta nalenhlonipho loyifunze la na utawukwakha lokho awendi nje mathanza uhlonipha futhi nalomango ngophela bese kuthiwa livele engcayelo usuka lapha ukhulisiwe ufundzisiwe lokho lofundiswe kona la uyawukuphila la sekuhlalwa emcashweni ngiyacabanga nani niyakubona kunetindlu nje tibitwa amagama lapha kusemobeni lapha kuphi batalelwa la labantwana bakhulela la umntwana wathi kuthi ekhaya kusemobeni kuna block A kuze kufika ngathi kubanibani umntwana waka block I uganwala ka block A angizibakhulela labantu siyabona nje kwento lemhlolo la likhaya lini leli sefuna siphela labantu bathathane bakhulele lapha vele kuyalotshola kwentwana la esilungini nomntwana wathi usekhaya kusemobeni nathi usekhaya bobabe ngikuphi nalo baba azange sakalibeka nalekhaya kubo ukhulela utalela abantwana baze bayakhula bafika esigabeni sekuthathana Simelane ngicabanga ukuthi ubuthi umbuto lobalulekile ngoba usiholela ekutheneni sibuye ngqo kulento lesikhuluma ngayo lenza abayebuve ngoba lokungibona kuyingcikithi nginabo ubuve kokuthi lobuve abususilahlekela ngoba nabusilahlekela lobuve uthi te umlangene evikini lephile lamadoda lawa ahlala phasi ahlela asayafika eAfrika abuka athi labantu banye laba bayayathi into lento bayendako kukhona lefuna sikwende ukuze sitolumula naku labangiko ngesikhathi ke thina silahlekelwa ngilobuve silahlekelwa nanginaku lesisi ngema values alobuve bethu njengesive lo kutawukwenda kwekuthi sigcine ke sesingasatati lokuthi sibobani lele mina nangikhuluma lenzaba lena elihlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo ngithite Simelane
noma ngeke ngijikise lutho lwebantu namuhla so thinzindzaba elisango wathinzindzaba yekwelusa i-extension yalesikolo sasesangweni le noma ngabe bese kufe le structure basekhona labasanawo lama physical structures lelisango sibili neBuve kodwa lokukhulu kwedlula le physical noma le physical beyihleleka ngandlela thide ngekwayo nje kodwa ngilesikolwa lele umuntu asikhalela ukuthi uma lesikolwa besingete salahlwa naloBuve ngeke bulahleke lokuhamba kwalesikolo kuhamba naloBuve sesala singemagobonga Ngiyakuva mfundisi ngiyathemba nemlaleli uyakuva mlaleli sikulohlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo indzaba yeBuve ukuthi ngase kuyasibalekela ingabe inkolo ifake isandla lesinganani ngiyamuva umlangela kaqhamuka khona ukuteka livelele lesiyatiko kunenkolo la ekhathi letinye tintfo sesive singalelanga niyaguquka nithathe ngale eKhabosteni nibuyise ngala nikushadisa kanjani ngoba asekube lendzaba yokuthathana ukusike sakhuluma ngale ngemshado wabuta ukuthi ukhona umshado wesikholwa ukhona umshado wesilumbi kwente kanjani ingani uma ngabe kusilumbi lokho akufuneki senikufuna njani lokho waseKhabosteni lingala nikulumbanisa njani umlaleli utawungena naye ngoma loBuve bese kuvumbuka kuphi lo siyongeliswati mina hey kuthi phela umntwana lo hamba mahala la kanzi ngale base ayikho lenvo leyo letindlela tekuthatha etindlela entekuthatha ngidawubiyela emagameni leswathinzile simelane sathi kukholwa akulwi ngicabanga mina ukuthi nalabakholwako bangene ngilokubangenile noma bemukele lokulabakemukele nomsebenzisa lepilgama lolivo comfortable kulo baphila lokukholwa kwabo within lama perimeters culture lebatalelwe kuyo ngoba abalwi naloBuve balwa nakunye noma abahambisani nakunye kule culture le kwenda ukuthi kuphathamseke ngivumele ngibiyele kuleli gama lesithunywa lesithunywa lesibangenile noma lebasemukele njengokusho kwakho njengoba naloya welidlodi uyaphuma nje eceleni kodwa solo liswati lele sithi ke thine thani uphila eveni ubadi loBuve balelive lokuphula kilo okay ninge ngoba nyalo uthinza indzaba yetithunywa telivangeli sishito sathi kuta kwenkolo eAfrika kuyahambisana nepolitiki lelethwe boMahlange Ngwenya balethe lento lenhle mane bese plastikini lokutana lento lenhle kusibita thina sibe nekuhlakanipha sisusel plastic sidle lento ledlekako lokusihluphile sifune kudla konke kuhlangana ngiko ke sesijutshwa plastic eswini sathi sihamba sabona labanye babo kwekuthi empeleni kwalona leliBhayibheli bebangakaliqaphile okuya kuphi ngiko bafike bakhanza mina nemlangeni basibuka bakhanza sisivunule emajobo basikhumulisa emajobo basinike emabhuluko bathi sesikholiwe singakakholwa sase semukela ingxenye anginawutho nemhambo yekugqoka kwakubo kwase ungababwasi ungasilokwakho wena ube lihedela ovaka lokusho ukuthi utamvumela babe Dlamini Nyalo ete avunulile ngoma uliswati
masiyamuva ukuthi cha vele utindile ngala ngeke bese sekuba ukuthi oh lona akakholwa lo ngoba lo muntu uthi leswathu libona ngana indlela naye ngeke phela simelane ngithite ngithe ngiyavunula ngemcimbini ngathasitake simbone wasuya ngisukela lo myemva kwemcimbi watawuthi ke sesibonile ukuthi so uyile ngangikwende ngamabomu lokho angithi mina njengathishela ngizama lokuguqula le ngqondo ngoba ngilokufundzisa lo ukutawuletha wathi so uyile angimhluphanga nekumhlupha ngoba ngabuka ukuthi oh okay yeah ngoma siyakhula ngoma nyalo nje sengiyabona ukuthi ngase ngathi noma nkosi uyayibona futhi bafundisi ngase bayakhumbula ukuthi bangemaswati ngicabanga ukuthi umfundisi usibekela kahle Mnguni ngoba umlelela ngasishayela 24061010 uteka indzaba ukuthi nakufika inkolo yeda ihambisana nebantu labathile liqiniso lithi laba labaletha inkolo eveni bangasiyo laba baka-Israel kulukhune Mnguni kuthunywa kulokuthunywa kwakho ukhiphe lo lokukholelwa kuwo ngifuna ukuthi kunalokuthi uthini Jehova eBhayibhelini bese kuba nalendzaba ukuthi sekakushito Jehova kepha thina lekithi sikwenda kanjani asengibekisa indzaba uteka nje indzaba lekhulunywa ngomfundisi ukuthi naba labantu bayathathana la kuqala la ekusomaneni bantu abasomana osoma intombi nje nalo longakhola nayo isoma ngalendlela isoma ngayo bese ke siyajaka thine kulamasondo lesikuwo ukuthi hayi utabo thina sewende njena bese wenda njena noma qala yobika kuphi akusho iBhayibheli lo ngilama ngilendo lengisho ukuthi uthuma umuntu but kuloko umthuma kwakho thina nje sathi ukuthi leBhayibheli leta nebantu baseScandinavia bo Norway so ithi lento nabo bayihumusha neBuve base Norway lo bekungasi explicit eBhayibhelini particularly lenza ukuthi yekusoma nekuthathana leBhayibheli kude la likutreata khona ngalendlela yokuthi lifile ehlukane la lingehlukani la leBhayibheli yakhuluma nje ukuthi Adam wavukona wathi nalithambo lemathambama and bobabe laba lesinabe isondweni vele accurately so basifundisa lo but ithi lento ngabe lokhu bese ke sekuyahlukanisa ngileli Bhayibheli noma ngiloku lokweda kuqhakele kulaphe baphethe le Bhayibheli ngoba nje uma sikhuluma ukuthi kude indlu emahala sibona indvodza lengijakobe ihambile kaMalume wayo itsandza umzala wayo lomncane uyasebenza ngoba kunemhambo wakhona lebeba wena uyawulandzela seluyafika lo suku kusifuna nikwe lutho lwakhe ngiyacabanga nje ukuthi bebakwenda vele sekuhwalele ngoba ubone kuseni lona nakavuka ukuthi hayi man malume ungasungiphambile la akusiye mosi lo muntu lona wasilalela ke mshana la kuleli veleli umhamba khona uthi akenzi lomncane angenzi lo lomdala uyabona bonke labantu wawuhlonipha kwaswa nangabe ufuna lona fake amandla 240610 ngicela kuba nemlaleli ehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona ngwana usemoyeni sawubona kunjani baba khona ngoba ndonhlakazi mandini cha Nkosi yami siyabonga umlangeni kuphethe ukuthi bonkosi kuyavama la kulobuve bethu sinasikhuluma into bese sikhuluma ingane kwani ngani kufuneka ukuthi sifunele likhambi lokuthi sibuyela njani kule mihambo yethu sikubeke kube sebale nje cha asisale nyalo sivumeleka ngoba lo sikhuluma nje Mngunaba kumazibona state kunedindo vele lobukholwa nalokunye kwale TV sekuyakunqoba lokwethu ngobe lo sikhuluma ukhanda ukuthi
lekuphuma kwemuntu asihambile emhlabeni so ukhishwa ngalobukholwa futhi bakugqeke lesikwentako ukhande ukuthi besithine nje sikhule sathi ukuthi nangabe ukuhamba umuntu lo sihlobo nehlobo nithela umhlaba khona ke laba athi lona lo phethe lenkola athi labathela umhlaba thina ngenkolo yethu asiwuthela umhlaba angifike nyalo ufaka umuvo ukuthi nabantu abasuthela umhlaba okumbeke uhamba bakwekhaya uyojikiswa esibayeni asisayenti leyo nto leyo thina into lena yebuhedeni sengisho ukuthi bonke singazi ukuthi singagcina la kuthini sithole indlela yokuthi sibuyela njani livele sivumele kuloko singathi khandi sonile kanti sithi silungisa kwethu ngiyabonga Mandino la sikuvile baba ngiyethemba ukuthi nelimandla lekuvile sehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo ngisasa ninge ngonyalo tabanzathu bese ke libandla lami liyaphendvula ngona umhlose emoyeni sawubona Mnguni ngiyavusela Mnguni kuwe na dokotela kanye kanjalo nesimenya studio njani bafundisi siyaphila kulo baba enkala Yes hayi ngicela kuba mfishane njalo elitsala cha siyayivena bakithi siyabonga leti imfundiso naloko ukuthi ke nilethele iqwenqe namhla le ndlela elichaza ngayo liyakhona Nkosi yami lokubalansisa kunemagama lengiwathanzile manithi umfana nalijana seliphuma lithi liyakha likhaya lithi likhaya leyise lokho kuletha lenhlonipho kokuthi lo muntu akhona lokugada ukuthi kuko konke la kwendako nangabe sowenda liphutha akukhanze ngazi ukuthi soyamonela bakwakhe bengicela kuva ke kunathi isigaba nathi ukuthi kuyenteka ukhanze ukuthi mhlawumbe uyaphuma lejala lakha likhaya sekufika ke mhlawumbe nakulokuthiwa kushona kuthiwa umhlaba sowubuyisela endlunkulu ukuthi ngabe nafika kulesigaba leso kulobuve bethu ukuthi umhlaba sobuyiselwa endlunkulu kulento leyo ke akubonakali ngazi ukuthi mhlawumbe lelijalo lathi naliphuma liyowakhela liyowakha umuntu weyise ukuthi seliyadleleleka ngaleyo ndlela abafundisi then ke ngicela kuphetha Nkosi yami nganayi indzaba ngiyabonga nje mantini kuletinye kayithi ngizocishe sothi highlightile ukuthi kulobuve bethu naku lokuthiwa kuthwala umthwalo weyihlo nangabe ngiyabekisa kushone babe wami ukuthi ngabe ngesikhola nakubhalansiswa nangabe siswati kuyinto vele lesenayo ivele mhlawumbe info le ngibo inobuve kulezi insuku lesiphila kito nakuthi nakushona umnumzane ukhanze ukuthi wena ndodana lenzala sekuthiwa yithwalo umthwalo weyihlo ngicela bamane babhalansise nakulolu hlangothi bafundise Mnguni ngiyabonga siyabonga kuba menkala ngicela nje kusasa wegcina bese ke sesiyayilobola sikhathi alishumi ngakashaki lapha yona ke insimbi yesiphohlongo 10 to 8 sehlelweni siyakwamukela sawubona babeveza nibona isimelana kuhlile Nkosi abafundisi sibonga nekuva wena mthembo wakho simelana simthanda kakhulu cha Mnguni kubonga nje kubafundisi kuba bemazibuko nebaba umfundisi la kula indzaba le bayiteka ngoba buve bethu sikishe salimala salinyatwa ngibo bafundisi ikakhulu basikhokha kulobuve lebevele sihlele kibo afuna kusibhekisa letinye tindzawo phake ngibonga lo babe sebayihlatiya kahle bafundisi kule ndzaba le sengifuna ke kufa ukuthi ngabe bona bafundisi nangabe ngoba yathi ke thina singemaswati babe simelane ezivama bese sesiyakhuluma lapha sikhuluma nalabadzala phela nalakagogo kunalabadzala sithi indlu yagogo ngoba indlu lekufikela abantu nangabe nje kunebantu labamcoka bafikela khona imisebenzi siyenda khona sivama ke bese sesiyathi khulumisa indzaba tethu la sibayene ikakhulu tasekhaya bethinza abantu abadzala yabalala singabe bona bafundisi bethe inkinga yaloko babe simelane Nkosi idlamela kunene tindzaba Nkosi indzaba yakhulunywa asiyikhulumisi ngicela senithi nendlule kuleti khulumo leti kutawuya kini usinicala kuphi nomcala kumetulu kumkhaya siyehla abeke maswati welasa siyabonga kakhulu Mnguni ngicabanga ukuthi lo ekucala ukhulume ngendzaba yokuthi ngabe vele lo mandini bekadumisa nje kepha lo ekucala usite umhlaba bosendlunkulu besubuyele endlunkulu nenzaba yemthwalo nasekuhambe babe nenzaba yemthwalo nasekuhambe mhlambe namuntu angacala kule mthwalo baye bathi baswadi lithuba lelikahle lekubanga nasekufika kulesikhathi leso ngoba kubangwani manje uthwala lo mthwalo phela kusho okay kepha nje angifuni lokuyi
namathisela kakhulu ekukholweni umfundisi utayitreater leyo kepha ke ngishido nangikhuluma ukuthi maye bekungaba kuhle ukuthi ngalenye ilanga eMaswati ake akuhlukanise ukuthi uthini uNkulunkulu nekuthi umlando waka Israel noma ke lesicabanga ukuthi ne kuthini ngoba kuyavamisa ukuthi sifune impendulo mhlambe liBhayibheli lelingasinidona ngiye ngive nje isikhathi lesinenge ukhanza usulale red ukhanza umuntu ashumayela ngendlela kagogo noma ngesibaya asibeke vele nje ukuthi indzawo le demonic ganzi mhlambe nawo ngathi uphenya la eBhayibhelini kunetindo lebetendeka kulama institutions lawa ngaphandle kwenkinga kepha ke thine sesikuthethe kanjalo ngithi tena ngicala ukukhuluma ngathi nawo uyoshumayela noma labaletha inkolo kwakhanzakala vele ukuthi kukhona lokulonyela abakhumshako lokungekho la eBhayibhelini ubuyisela umhlaba endlungulu kuyindzaba lenze ngithi butalo ukuthi lo muntu lona sowuphume wakho umuntu wakho ushiye bantwana ubuyisela njani umhlaba endlungulu kwesibili phela uphuma uyokwakho umuntu wababo wakho lokusho ukuthi bakhona labanye abantwana bababe labalakhaya ngesiswati sethu siyathi ukuthi noma ngahamba lolo wakhe lelikhaya noma ke lolo qizele likhaya licizele uyise bakhona bomnakabo batawutalana babathume labalakhaya ukuthi nakani bantwana bemnakeni noma usindle emnakeni la ngekakubona khona umhlaba ubuyele endlungulu ngikubone lengasekhaya kucoshwa lomnye babe nabantu bakhe ukuthi uthakazini abuyela ke masime endlungulu ngalokuthi emasima kaMthakathi kepha nje ngesiswati kulukhuni ukuthi bangaphela bonke abantu ekhaya sine nawe siyathi ukuthi noma nje wakasimelana ukhanze ukuthi utalwa ngianti wami ungamngena umfati lekhaya kithi ensingizini uthi na umngena abantwana badala ngeke bangasimelana batawa kangozi ngikhuluma Swati nje lesiconzile lokusho ukuthi kulukhuni kakhulu ukuthi umhlaba ungabuyela endlungulu ngoba akukavami ukuthi baphele nya kube bakhona tihlobo ngeke ke umhlaba ubuyele endlungulu basekhona abantwana disekhona netihlobo ngoba siyaphemba phela ngeSiswati ukuthi usekhona lo sesemncane lapha asimbekele emasimi akhe okay bengitreata nje leto letimbili asangena umfundisi siyabonga simelane sibiyena kumlangeni ngicabanga ukuthi sokuphendule kahle umlangeni le part yekubiyela kwemhlaba endlungulu ukuthi ubuyela nangabe laba bebakhelela ikhaya sekungena imbokodo yasidila kwaphela kukwadi kubuyela kwemhlaba ngoba lo wakhelela ikhaya utele bese ngiphendula naye emlangeni lethi lokuya ungena noma kagogo noma kusesibayeni kukhulunywe nalaba phasi bafundisi bakahle ngalo akusinzaba yethu ukuthi sikahle noma sikahle inzaba ukuthi uthini umbhalo akusiyi choice yethu ngoba ngenhlanhla inkolo ine manual yayo uthi nemkhombandlela wakho inemkhombandlela wayo kungenteka abafundisi bavume kodwa nangabe incwadi lengcwele ingavumi kuyema lokwalencwadi kungenteka abafundisi bavume noma baphike kodwa nangabe incwadi lengcwele ithi akusiko kuma lo lokushiwo ngilencwadi lengcwele ngoba nawe uphethwe ngiyo wavuma ukuthi kulethwale lelijo so ngilo mehluko inkolo ebuKristu imile nje itheziqa empeleni nase uthethe yona wemukela yona kukhona lokulahlako kukhona lokushiyako ngiko ngishayisa mari ngalamagama ngathi yonke culture yemhlaba noma yaliphi live
ina kulokungqola lobuhle lobu nalobuhle lobu nalobuhle lobu nalobunye bese banako nakungqola nako inkolo ke ayikaphambani nalobuve balesive salelo live inkolo iphambene nekungqola ebuveni besive ngoba mhlambe umlange noma nje ngithi umlaleli ufuna lokuthi athi cha washo Stanley noma washo bafundisi bathi sikhulule abafundisi thina kanti phela umfundisi akasuye uNkulunkulu naye wavuma lokuthi no ngidawethwala lo msebenzi sekufuna usumfundisi ke akhombe indlela lengiyo ngoma uthunyiwe ngaphandle kwanaba labathumako ke Nkosi ukhanze ukuthi umuntu ungalubeka icingo nje endlebeni ugaze ukuthi ukholota kushayela anzi uhlala ekhikhini bese uluva libanga umsindo soyaliphendula labanye ke bahathi bide wena mfundisi ukhanze ukuthi umuntu akafiki la wafika khona wena noma aye kapha lo licingo loliqhamuka letulwazi kange solo likangena so ubona ngale ndlela okwenteka ngathi hayi khona kunenkinga la ngibuka lwashi lami ukuthi selimela ukeke selisinyalo asisale sigoqota sisonga siyabonga Nkosi lokuthi kuloku losihlephulele kona ngiyakhola kusemaswati ayakwadi ayakuva ngoba phela kuseta emakhaya aseta wakhiwa ngiyakhola ukuthi nalona lokholwako utawulakha lelikhaya ahlale nola kwakhe kephana ke akakhohlwa le emuva ngoba nase kunenkinga angisifuna babuyeleleni kufuna baphuma njani la ekhaya emazibuko nabaphuma kuthi cha sebanzisa teacher ngoba labanye baphuma hey hamba vele salana lelikhaya leno ngiyathakatha la ekhaya nikholo kwasha kwacipha angicabangi ukuthi simelane angaphuma ngaleyo ndlela nakakholo wakho ngaphandle nangabe similo sakhe vele singalungi ngoba nasisiswatini bowungadecide njengomfana ubone elibalo hamba yokwakha uyabika kuba sekuyathengwa nya lo mfundisi mhlaba soyathengisa noma ungathenga noma wende njani kodwa uyabika kubabe babe wakho akukhulule mina nje ngisukile le lapha ngidalelwe khona ngakhe la ngakhe khona angakashoni babe empeleni ngathi ngisaqabanga ukuthi hey yathi ungathi ngaba kahle manje ngibe nelikhaya lami kwase kusho yena washo ke into lethi nemhlambe ngeke ngikhulume moyena ngakhanda sekunguye lekangifunisako libala lada kubusisa khona awubonike now tawuthi ke uyakholwa kopha no ayikopha kepha uphume ngadlove yangena uphume so unukile ngokho siyofika nje kunukene nginembuzo ukuthi usifika njani la ufika njani lapho ngoba kukhola kubuswa inhlonipho inhlonipho ayinawunuka umuntu siyabonga welasi dlawuno kunene ungabe akho ekuvalelisa angathini kumlangene emaswatini siyabonga Mnguni ngicela nje ukugijima kancane ngingene nginayiya semobeni ngifuna nje underline yinye into lethi ngenhlanhla lenhle kuleli veleli kude umuntu lode shifu noma ngawuhlala emobeni noma uhlala phi ithi ke lento ikhona indlunkulu yakho ngithi angengce nje lapho ngoba ngichazile ukuthi na ukhuluma ngashifu ukhuluma ngendlunkulu yethu sonke thine lesithela ngalo shift esakhe kuloyo manga ngifuna ukugcina ukuthi lithemba likhona Mnguni njengoba sikhuluma ngeBuve nje umthetho sisekelo welive uyitreated indzaba yeBuve 2 bese kuthi ke ikhulunyiwe esibayeni futhi ke ngibonile incwadi dala abantwana la esikolweni iyayikhuluma indzaba yeBuve kwekugcina nalamasiko lesikhuluma ngawo Mnguni lomuhle sekangenile vele la esikolweni ayafundziswa ungamangala etikhatsini letsite mfundisi uyubone laba tikolwa tonke tisukela indzaba tema-culture days sineke lesakululeka sathi nakuyi-culture day bantwana aba-role playe
lokusho ukuthi i-topic la ikhuluma ngeBuve khona ukhanza sebayi role player lomnye uyafika emphakathi ukhulumisa kwabantu base-India lomnye uyafika emphakathi ukhuluma kwabantu base-Pakistan baya role player labantu bayalingisa bayabutsekisa kugidwa imtsimba angithuki na utawuthi ubuka liphepha onke mala ngikhanza ukuthi bekunemtsimba kuphi bekunebayeni kuphi ngoba seyingenile la esikolweni iyafundziswa fasenifaka nalapha kubo social media inkundla kubo social media nakuhle lapha nakula ma colleges and universities bawakhile lama culture societies siyabasupporta vele leyenda ke ukuthi sisite kuleli viki leliphelile kwaganyulwa tonke letindzawo lalamasiko okufuna vele khona lokusho ukuthi lamhla sitodeka indzabe ukuthi bezamile ukubuyisa noma ke bayemfundo yetama ukubuyisa letinto nemaswati lamanengi sekayakuthokothela ubokuye Mr Chip ngiyaxolisa ukukhuluma ngenkampani ngoba ungathi sengiyayithengisa lengiyengikuthanga ngilokuthi usiyefika kusuka la uyofika le umtsimba wakazibanibani bayeni bakazibanibani umtsimba wakazibanibani lokuchaza ukuthi na ufuna kuya kulomtsimba indlela endlula nangumelwana wakhona lokusho ukuthi emaswati sekabuyela sekungaba ke kusho ukuthi mhlambe ngilapho la kufuna sicinise khona ngoba mhlambe seyemukamukile ekutheni lamanye amasonto sekanayo iculture day lokusho ukuthi soyabona ukuthi emaswati sekafikile la ekutheni uthi hayi man singemakholwa kodwa singemaswati lithi iBhayibheli uthi ungasinziswa bese uNkulunkulu kuniketa umoya wekudisena khona kuhlukanisa lokungiko nalokuqisha kube ngiko nalokungasiko lokusho ukuthi ngithe kuleli viki leliphelile wami umfundisi uthi emshumayela umuntu aphenduka athi angaphenduka konke lokunye lokubheka eceleni kudadohlokela awumtsheli amen kuya ngoba uNkulunkulu usuka kunikete le spirit sekudisena Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo uhlelo lungena njalo ngemasonto ishayile yavula insimbi yesikhombisa kulona wasodwa umsakazo lami elibito ngemvulo kaSimilane kololo lomhlahlelo besinayo umfundisi baba Dr. JV Mazibuko sinaye baba Stanley wadlamela ubuya lapha kuyo ke la inhlangano le bukeke insabati emasiko imhambo nako konke nemakhono kula ikhathi arts and culture ungiyena ke lobukelelo badlalelo kolomhla sikuvale simlele sisingevuma komdali asihlangane nasevile etako ngesikhathi lesifana nako siyaba solusho njalo sithi impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo lovile akeve Impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo.